So nkuko mubimenye rero ku munsi wa none murabizi ko nta kindi kiganiro turi buze kuganiraho usibye ku mukino waraye ubaye wahuje ikipe ya Arsenal ndetse n'ikipe ya Chelsea. Ni umukino wabereye hariya kuri Emirates Stadium, birumvikana ko ari ikipe ya Arsenal yari yakiriye uyu mukino. Ni umukino wari ukomeye cyane, wari urimo ibintu byinshi. Hari ikipe ya Arsenal ishaka igikombe cya shampiyona ku mutoza Mikel Arteta umaze mu ikipe ya Arsenal nta gikombe cya shampiyona aratwara mu gihe muri ikipe ya Arsenal ayimazemo imyaka igera kuri 7, ariko bigitanga icyizere ko muri uyu mwaka ashobora kuzatwara igikombe cya shampiyona. Ni nyuma yuko baje gutsinda ikipe ya Chelsea ibitego 2-1, bigatuma Arsenal ivanaho igitutu cya Man City. Iyikurikiye ni ugutegereza indi mikino isigaye. Ntekereza ko hasigaye imikino 7 ubundi shampiyona y'Ubwongereza ikaba irarangiye. Ni umukino wari urimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye ku ruhande rwa Chelsea ndetse ikipe ya Arsenal, ariko ni umukino twavuga ko wari ufite amayeri menshi cyane ku mpande zombi, kuko nimba abantu mwitegereje neza imikino ya Chelsea mu gice cya mbere, umukinnyi bita Cole Palmer nta mwanya wavuga ko yari afite muri iki kibuga. Yari yabaye misa everywhere, yari gukina ahantu hose afatiye baro niho yari gukina. Icyo kintu gisobanura iki rero? Nuko bafata umukinnyi uzi gukina, yaba akinisha indyo cyangwa se imoso, bakaba batiweho aho uri buze gukorera niho uri buze gukina. Kandi Cole Palmer ni umukinnyi mwiza ushobora kuba yaguheza pasi cyangwa se we ku giti cye akaba yagutsindira igitego. Ni umukino wari ukomeye, ariko mu buryo bwa tactique twihuse cyane tunyarukire mu kibuga. Ntekereza ko abantu benshi ariho bategereje kumva ubusesenguzi bwabaye nyuma y'umukino ndetse n'amayeri yarari mu mukino mu hagati. Ariko reka manzo kwibutsa ko nimba bwa mbere ugeze kuri YouTube channel ko akanda subscribe tukabana buri munsi, kandi nimba warayikanzu akanda like kuri iyi video kugira ngo ibashe kugera ku bandi. So umukino wa Chelsea rero wari wubakiye ku mpande cyane ugereranyije n'uburyo bw'ikipe ya Arsenal. Arsenal ni ikipe iri guhindura systeme, sinzi nimba muri kubibona neza, imeze nkaho iri kuvugura systeme cyane bigiranyije n'amakipe aba yahuye. Iyo ukinye n'ikipe ya Arsenal nako ukaba ufite 2 mwiza na 3 mwiza, ushobora kuboroka umukinyi nka Bukayo Saka cyangwa se abandi bakinyi bakinira ku mpande cyane, ukamurinda gutera ayo macross, bituma Arsenal ikina umupira wo hasi, ubundi bakaba batekereza ko bari buze gukina imipira yo hagati nibatere ayo macross, kuko ubu ufite abakinyi beza bashobora ko bahagarika iyo mipira miremire. So ni umukino ro ku ikipe ya Chelsea yakinye yirekuye yose, gusa ntago byaje gutinda kuko biyuta Pedro Neto yaje kubona ikarita itukura ku ruhande rwa Chelsea asohoka mu kibuga. Ariko n'ubundi gusohoka nta cyari cyanditse kuko ikipe ya Chelsea yararangije gutsindwa ibitego 2 ku ikipe ya Arsenal. Ariko reka tugaruke cyane mu kibuga. Ikipe ya Chelsea yakinye umupira mwiza, kuko mu mikinire yayo iyo yafataga baro systeme bakinaga yahitaga ihinduka ikaba 3-2-5. ndaza kubikubwira mu buryo uri buze kubwumva neza. Iyo bafashe umupira bakazamuka nuko kabiri wabo ahita asanga 3 wa ikipe ya Arsenal, kugira ngo baze kubatakamo hagati bameze nk'ahari 5, kugira ngo barebe ko baza kubona izo cross bateremo imipira y'imitwe bitandukanye na Arsenal, kuko bo biba bigoye iyo abakinyi bakwatatse gutyo bakakwata ukabana muri box yabayemo benshi, bigushira kuri pressure, kuko iyo bari kure batera imipira y'imiterekano. Bafite umusore mwiza James wa kuruhande rwa Chelsea wagerageza gutera imipira miremire, kabone nubwo abasore batabasha kuyigeraho, ariko ni ikipe yakinaga umukino ufunguye cyane ugereranyije n'ikipe ya Arsenal. Ya mipira miremire kuri yo ikaboneka, mu gihe ku ikipe ya Arsenal yo bitakunda ko iza kuboneka cyane. So icyo kintu rero ku ikipe ya Chelsea yaje kuba igikora, ariko ntibyatanga umusaruro mu buryo buhagije. Ariko reka tumanze tugarure igitego cya mbere cya Arsenal cyo baje kuba batsinda ikipe ya Chelsea. Ni igitego cyari kirimo amayeri menshi cyane. Buriya reka manze mbasobanurire kino kintu cyo Arsenal ikora, ikabanza ikaza mu izamu ryawe. Nagiye ngisobanura na mbere, abantu bakurikiye Manda Sport TV barabizi. Iyo baje bagateza akavuyo mu izamu ryawe, nabikubwiye neza ko nta gihombo baba bahafite. Bahateza akavuyo ku buryo udashobora kumenya ngo urafata nde ureke nde, bose baba baza bavuyanga. Ikintu cya mbere kiba kirimo kiza kuri bo nuko aho bari gukorera ibyo bintu bimeze nkaho biri kuguteza ibyago, ni mu zamu ryawe habe bakora umupira cyangwa se bakora faute, n'ubundi uratereka imbere y'izamu, ariko kuri bo nta kintu bahomba. Icyo kintu rero kuri bo aba ari ikintu cyiza cyane,
ariko n'ikipe ya Chelsea yashatse kuzana iyo systeme nayo yo guteza akavuyo mu ikipe ya Arsenal mu gihe bagiye gutera corner cyangwa se umupira w'umuterekano, nabo bakazana cya kintu cyo gushyira abakinnyi benshi muri box, ariko Arsenal kabarusha akandi gatekiniki gatoya, ariko ngiye gusobanura ku kijyanye n'igitego cya mbere ikipe ya Arsenal yatsinze, nekiriza ko cyatsinzwe na Timber. So iki kintu rero ni igitego cyari kirimo amayeri menshi cyane, ni umupira bateye, umupira uva kure cyane. Umupira iyo bateye corner nka kuriya baza bagateza akavuyo, baraza bagateza akavuyo mu izamu ryawe hariya muri box hagati aho batera penalty, ubu hakaba hari undi mukinnyi uhagaze inyuma utari mu kavuyo. Icyo kintu mucyumve neza, ntago bose baza hariya muri box bahatereza akavuyo, baraza bakabahagarara ari benshi, ubundi umwe akaba animated ntihagire umufata kuko we atari mu kavuyo muri box, agahagarara inyuma, hanyuma wa undi utera corner akayirenza ahandi ho batejereje akavuyo, akaba ariho atera umupira ukahasanga wa wundi utari mu kavuyo. So babandi bakinnyi rero baciritse babafasha abandi bari mu kavuyo, iyo babonye umupira urenze andi waruri basore ba Arsenal batereje akavuyo, bakubona ntago ari umupira uje, ahubwo ugiye inyuma cyane, ha wa wundi batafashe ntihare, bahita barekura babandi bari bateje akavuyo bakajya kuba badefanda wa wundi noneho bahaye umupira umeze nkaho ari inyuma gatoya. Noneho iyo baje kumudefanda babandi bateje akavuyo baba basigaye bari free, ubundi bagatsinda igitego batuje. Ayo ni amayeri ikipe ya Arsenal ntago ushobora kuyamenyana n'ubwo ushobora kuyasobanukirwa. Icyo kintu rero ku ikipe ya Arsenal iyo yagucanze gutyo mu mutwe numenye ngo urafata uyureke nde, nta kabuza ku mupira nk'uyu muterekano Arsenal gutsinda igitego. Icyo gitego rero ni gutyo byagenze, babona igitego, ndetse n'igitego cya kabiri ni imipira yavaga muri corner. Iki kintu rero kuri Arsenal biragoye kugisobanukirwa, ariko ikipe ya Arsenal ni ikipe iri mu bihe byiza. Ejo nari nakoze icyegeranyo ndetse no ku makuru y'ejo twaganiriye ku ikipe ya Arsenal, twabonye ko ikipe ya Arsenal mu mikino 10 yaherukaga ikipe ya Chelsea nekereza ko yatsinzemo umukino umwe inganya 3, mu gihe indi mikino 6 yose ikipe ya Arsenal yagiye itsinda ikipe ya Chelsea kuri Emirates Stadium. Ni ukuvuga rero ni umukino ukomeza guhereza amahirwe ikipe ya Arsenal kuzatwara igikombe cya shampiyona, nubwo Chelsea bikomeye ko yazaza mu makipe ane. So mu makipe ro batega ikipe ya Arsenal, ikipe ya Chelsea nekereza ko ivuyemo, ni ugutegereza indi mikino isigaye, ariko ni intambara igikomeye iri mu gihe gitoya. Ariko nanone kuko imwe mu mikino izaba ikomeye harimo umukino ikipe ya Man City izaba ifitanye na Arsenal, so ni umukino wari ukomeye. Ariko ku ruhande rwa Chelsea nayo ni ikipe yakoze ibishoboka byose. So ntago ndi bujye kure cyane nuko ndaza kuvuga kuri substitution, ni ukuvuga gusimbuza ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal, bavanyemo Trossard bashiramo Martinelli. Nimba nawe nakubwiye ko ikipe ya Chelsea iri kuzamuka ikakwatakisha abo bakinnyi batanu, icyo kintu mucyumve neza. Noneho bakagira amakosa, uwo bita Pedro Neto akaza kubona ikarita y'umutuku, aho ngaho byara amahirwe ku ikipe ya Arsenal. Nimba ikipe ya Chelsea no yari gukinisha ya kabiri yabo na gatatu yabo ikamanuka ikazamuka bakakwataka ari batanu, bagatakaza uruhande rumwe rukaba ruvuyemo umukinnyi. So igitego nekereza ko iyi karita aho yaturutse n'impamvu yo kuvanamo Trossard bagashiramo Martinelli. Trossard ni umukinnyi mwiza ku ruhande rw'ikipe Arsenal, ushobora kugumana umupira, ni umukinnyi ushobora gukina mu gice cyo hagati cyangwa se yugarira, ndetse anataka akaguhereza umusaruro. Kumukuramo bakazamo bita Martinelli. Ikintu kimwe arusha Trossard ni kimwe, ni ukwihuta. Iyo utamukoreye ikosa muzarebe ibitego byinshi yagiye atsinda ikipe ya Chelsea, nuko yabaga yabasize ubundi agakina umupira wa nyuma uvamo igitego. So icyo kintu rero Mikel Arteta gukoramo Trossard agashiramo Martinelli, yizeye iyo speed ye, nubwo atatsinze cyangwa se atangiye assist, ariko iyo karita yo bita Pedro Neto yabonye nekereza ko atamukoraho iyo fault, umusifuzi agatanga avantage, nta kabuza igitego cyari kuba cyabonetse. Ariko hagati aho ngaho hari
amwe mu makosa abasore ba Arsenal bagiye bakora ndibuze kubigarukaho mu yandi makuru akurikira. Hari umuzamu David Raya ndetse na Declan Rice. Umuzamu David Raya yagiye ufata baro arayihusha ntiyafata umupira akubita umukinnyi wa Chelsea amukubita ingumi, ndetse hari naho Declan Rice yafashe umukinnyi wa Chelsea bateye umupira w'umutekano uvuye muri corner, umupira umukora ukuboko, ariko nibirirwa bacekinga cyangwa se bajye kuri VAR bavuga ko nta kintu cyabaye. So urwo rero ni rumwe mu myanzuro FIFA yatangiye gutekerezaho ikiri buze gukorwa kuri bano ba video assistance reviewers, no kuba bari abantu baba bahagaze kuri VAR. So ibyo rero tubivuho, reka tuze kuri Martinelli kwinjira mu kibuga kwe Mikel Arteta niki yamushakagaho. Yavuze ati ikipe ya Chelsea nimba imaze kubona ko iri kuzamuka inyuma ikasiga abadefenseri batatu ubundi ikanyataka ari batanu, nifata Martinelli sindamubwira ngo aze afashe kugarira, ahubwo hahandi abadefenseri bavuye ikipe ya Chelsea baza kwataka nabo ndahatereka Martinelli, ubundi nidufasha gukora umupira tukawuvana mu izamu ryacu, Martinelli araduhereza umusaruro. So ngako rero aho ikipe ya Arsenal ibera mbi cyane, kuko iyo uyataka nayo ibifite uburyo kubara, kandi ikipe ya Arsenal ni ikipe yubatse uburyo bw'imikinire mishyashya ugeranyije na mbere. Ntabwo ari ya kipe ugitegera ku mipira yo hagati cyane cyangwa se ku mpande ukakanya Arsenal umukinnyi wari wese yagutsinda bitewe na systeme ya Mikel Arteta. Ntushobora kumenya ngo nimero 9 ninde, kuko urareba uyu Gyökeres ntago akiri wa mwataka uza kwiziringa cyane mu badefenseur ubone babahanganye, ahubwo agaruka mu gice cyo hagati ubundi agategereza undi mu playmaker uwo ari buze guhereza umupira wa nyuma, yaba ari usigaye nawe akaba yagutsinda igitego. So ni ikipe ya Arsenal rero igifite urugendo rugiye rutandukanye, habe igitego cyo Saliba yatsinze cyangwa se Timba, ni igitego cyari kiri mu buryo bumwe, ni imipira yaruvuye muri corner, ariko ryabanga ryo kuba Chelsea itagize ayo mahirwe ngo ibone ako kantu nago wabasha ukimenya. Ariko ndagaruka ku gitego cyaje kuba kivamo igitego cya kabiri. Habaye amakosa ku ikipe ya Chelsea bakoreye umukinnyi nekeza nimba ari Declan Rice, yaje kuba afata kufura bamaze gushiraho mire y'uwitwa Cole Palmer ari umwe. Abakinnyi ba Arsenal baracyafite uburyo kibizera mu mipira y'imiterekano, kandi aribwo haje kuba havamo ino corner ubundi bagatsinda ikipe ya kabiri ya Chelsea bakayitsinda igitego. Bafashe Cole Palmer ari umwe bamushira kuri mire, ubundi uwitwa Declan Rice agiye utera uyu mupira w'umutekano umuntu uzi kwitera neza, ubundi ku ruhande rw'ikipe ya Arsenal bagufatira abakinnyi babiri babashira hanze y'urukuta, mbega bari muri orige. Ariko tekiniki bigambiro nuko iyo bakinnyi bagiye muri orige weho uba witeguye neza ko nibatera umupira bari bukine ubundi bakaba bakwisanga muri orige. Gusa kuri bo bajya muri orige babizi, ubundi ntago bakina umupira. Iyo bateye umupira bahita bava muri orige, hanyuma babandi batari bari muri orige mu gihe mwahagaze muze ngo mwareze akaba ariho baza binjira abandi batari muri orige bagahita bakina umupira. N'umupira bateye wita Sanchez ku ruhande rw'izamu ku ruhande w'ikipe ya Chelsea n'umunyezamu ahita akuraho umupira. So rero ntabwo ndibuze kugenda mvuga byinshi, ni ikipe yakoze ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko igice cya ikipe ya Arsenal n'ikipe ya Chelsea kubiganiro reka tubihagarikiye ahangaha. Ndi ari Rwanda kugezaho buri munsi. Iyi ni Manda Sport TV, kanda subscribe tubane buri munsi.